ɗum ɗon ko waɗi ɗon ko mi haalnama ɗo hannde ko goonga mi naati mi memali ko mi naatali ɓuranimi voilà mi anda hoore e binde on jeune jo hakkunde e hoore gaɓuruwan on kami dari ɗo ko ha ɗon mi watama huɗanede mi hulata Allah mi suusama mi suusata Allah mi hulama an mi andaka on iwri mi andaka on fewri mi anda siko faalaɗo juste bonnugol dewgal ngal o ari ka warani billahi o ari ɗum ɗon je veux pas te mentir jondo ko haalna kon mi hutaki o naatuno nder ga ka o naatan ko je te le jure o naatuno kadi dunguya ko tawi min kaka dañki mais minnuma mi andaka o iwri mi andaka o fewri yasin au moins an daranka nder guite par ce que gonga e fenande wo gonga si yalti e hunduko e ɓernde ko e nder ɓernde tun kadi yaata gonga alaka place e hoore lalagal aduna gasina e nder ɓernde wimi a bonni wonni nonnode ayi on tikuron miɗo waali ka chambre ɗo na dambugal mi innuma yasin je te le jure la waali ka chambre à ma grande surprise mi yimo ka nder chambre an ko honno o iwri ko yaasi ha o naati o andi ɗo ko chambre ma honni c'est grave no metti ñawde je te le jure kono min kadi mi anda min miɗo wawma hooloro ko piwum gotum fet si a wondi kamin aɗa mi nandi billahi addu mi wonda mi fawa juuɗe an ɗen mi wonda mi andaka o iwri mi andaka o fewri mais nini ka dariɗa ɗo mi dari yeeso ma ɗo dumbuya faalaka lan yirde guite makko ɗe bon trêve de discussion na kanko woni ɗo ko allah min wonɗo waɗɗa kono satti ino metti hoolagol kadi kono ɓay min a wondi subhanahu wa taala o imi wolike ma a faami joni hen ɗo ko watten kon min mi yawte yewtanammo min famodire billahi mi anda ɗo nini si o raɗike mo hayni hotu momo valise ma o ɗo yaha dan ko fiyonmi tamin min som est ce que min gaɗa jetti ko moni hande habbono mi yaminna mawɓe am ɓe gonnum gorko moodi am no tawɗilan e gorko ka suudu makko t'imagine c'est impossible hoolagol ɗum ɗo a waɗi ɗo kadi c'est comprendre accu men yiɗa min ɓurta kadi yiɗugol nani wallah fi allah yaasi nani ini non sa walla allah dewgal ngal woni yeebi seke dewgal ngal yeebingal bona e woni no satti no naldini gorkon ɓayɗo na makiti ni na nawol o hocci o cikko ko deganjo fuɗa ɗo ara ko pinma kadi o arani c'est grave t'imagine on ɗo gonga ɓeya ko taƴi hoore ara e feƴƴi barme fi ɓay noon ko fi dewgal ko naati mi yomi naate kono reconnaît que tu as tort ça tu dois le reconnaître par A plus B a waɗi ella molanaɗo min mi hollike o ɓay a suɓike allah e kamiɗo makko je vois en toi que ça se sent sa wanno bone o yaade ma sa wirtike no alatte no en tigui valissement mo ɓaya mais si tu vois que tu t'attaches tu te cramponnes c'est que je pense d'une part tu as raison accumi gore yawme yiɗo s'il te plaît nani y a pas de problème so yennima nene baba sensibilise toi jokka haajuma na wondoma darde yennete exactement ɓay mais yide ko café wal de là moi je vais l'envoyer en bordure de mer mais yewti si mi yewti so arti kikkide ça va changer Waɗa décision ma ɓay tuganga nanantala koto a yireno hakkude mi anda aɗa tiiɗe ñooƴe ɗo aɗa cahre aɗa waɗi ko suudu ma ɗo na des fois mi haalante a gentotako lan kono koto ɓay tuga nanata acci
Na acciyon. Inda ida mari proof ji bingwa no trompu de no. Mo trompu de maka antigide dami ko bandi jonaado da. Yono habi. Woni bandi wo min ko min atamba. Faut jamais c'est que préjuger. Hakku de nyalla tay zona nga ware la njalede billahi wallahi bayna mi fenane ko hatta ko accude aw joni kasi ku ko wadden ko hakku de Allah ko ni tigil weli la moƴƴano billahi no ko non tigil binna mer billahi joyi ma de suba dum no wela mi yahati hakku de Allah no sayi mo wullenkino mo watti wala makko innocent kono fi kala ko innocent o do mo yamte do an tigide dan wala salam hando wala salam jam minani ko wiida kon tayso ajja dara ngare da fi Allah ngasi e wuwe mo dubbuye wuwe mo ko burini ono signori ko tawa ko tibil minani okay minani ko wiida kon tayso hakkude ngalo ko ma on yanne do yalto fatti zuude on kuudon sinabu hakkude ngalla na mi yamata kazo no mi fontoro mo der suudo o yalte do habbo kane na mari yang solution kare ko wannala accu fiada ko no wadana no tun kayzo fi Allah don no si on kuudon habbo nam hanya ni do mi explique mo e fin famira ko tataw to nyanne do no detti to anti par sokke makko sokke bandu no fop dare no waylu mi o wela tar yo yartu minani ko wiida ko ko kawim tawa akelle to de ya billah hari miji kita hakila Reno tawro dai je ko zui kon lo foti ka foti kon mi halalo abila donc na hade fop mi yalta do hida anyina da wadi donc sérieusement wonna aisa min dum be ko min ma ko da yego tude ayalte ko suudu do min ma ko dum min ma mi chanjan do no hewti ha ko wada dum ko wadda do có thể chạy đến bữa đó gần hoa đông gần hoa đến các đông nó sinh gì mà gần awa tăng gần rồi thì làm một đông gần theo nào là chạy rồi à có đúng ticket còn anh đang có telephone có đúng ticket còn đâu nhỉ goɗɗo añumo na problem ngay wurande fuɗɗi kono to añu goɗɗo ha cuynamo bare to añu goɗɗo ha ina gite makko ɗen no low mana domboya em mbawi da yiɗi hoɗɓe ene a yaltata ɗo andinaga kele am mi jooɗi mimi keka ɗum na andi ko modi ma wonɗa kono mi yiɗama yaltuɗo kono ko kotoma jom mbiɗa hina an acci hakke fi Allah dumbuyam landuma ko honno mi waɗuma sans me rendre compte fo sa waɗala kona welatalo anani min ya welatala aissatou a welatala ko nder suudu nano fi ko yaasi ɗum waɗama e fi fo sa waɗala kona a yalteɗo mi jombala koto wammi naada walla an are ko debbo kadi jiirutoɗo are no ani ko miijo waɗɗa proposition waɗɗa l'homme propose c'est Dieu qui dispose ko miijo golluɗa mais ko Allah andi ko no watta parce que Allah no suti ko dewgal laaɓugal yoni ɗo Allah no suti ha hande mi waɗade makko boni an tigi a wowi Allah no suti miijanakima ha hande ko bonanma ya Allah ya laaɓal hakkude kadi Allah wala non ɗo no suti kono kan laaɓal
mi yiɗan ko ton